vjetru ne dam nikom da te prati, s tobom diše, da se kiti tvojom slikom. Tjeram vjetar, tjeram kiše, svatko nosi svoje breme i u srcu ljubav sklanja. Pođi spati, već je vrijeme, budi dobar, lijepo sanjaj. Ne dam vjetru da te dira, ne dam kiši da te kvasi. Kako si? Da se vi... Super. Pa evo. Evo, idemo, dobro je. Malo nas ova korona sve, Poremetilo malo. ali dobro je. Ti si... Svima, ja mislim, preko glave. Svima, da. Jesi ti u komšiluku ili si u Hrvatskoj? Jesam. Tu si, znači. Jesam u Međugorju sam. Odlično, znači blizu smo. Odlično. Evo mi ćemo malo ovako tražio sam ja nešto po YouTube, pošto inače ja gledam The Voice, ja sam kao od malena i pratim svugdje i naišao sam na tebe kad se pojavila prvi put i čini mi, je li prvi bilo Ti me nosi preko voda, da li je to bio prvi nastup? Je, Ti me nosi preko voda, je. Jo, ja sam se naježio, iskreno. Ja isto, baš smo onako, ostalo sam bez teksta, pa sam sinoć gledala taj nastup. Da, svo vrijeme, sve sam sinoć pregledao opet i stvarno, bilo je fenomenalno. Da, stvarno sjajan, da. Baš mi je drago. Tako da smo mi odlučili, rekao, hajde da kontaktiram, pa javi se, ako se ne javi. Ja sam uvijek za. Baš radimo emisiju da razgovaramo sa mladim ljudima, uspješnim i stvarno ko ima šta da prezentuje, jer danas se prezentuje svašta, mislim, svjedoci smo svi šta se sve ne servira. Tako. I treba malo onako da se dovede, i naša muzika da se dovede u kulturu, stvarno bi bio red. Slažem se, bravo, svaka vam čast na tome. Pa hvala, svaka tebi čast što promovišeš muziku koju promovišeš i stvarno koju mi slušamo inače. Evo ovako, krenut ćemo odmah da te s pitanjima malo, reci mi možda da kažeš nešto o djetinjstvu, kako je bilo u Međugorju? Ne znam, pa ja uvijek govorim stvarno da sam presretna sam što sam rođena ovdje i nekako razmišljala sam, možda ni ne bi bilo ovako kako je sada da ja nisam tu gdje jesam i stvarno nekako djetinjstva, sestra i ja i odmah smo išli u zborove, župne i sve i stvarno nam je pružena ogromna prilika u Međugorju i baš nekako našu mladež podupiru i crkva i svi ljudi da ne znam, nekako je to djetinjstva meni odmah krenulo u Međugorju i eto, tako je to nekako se... A kako si bila đak? Kako si bila dijete u stvari prvo? Jesi bila nestašna? Ja sam bila, ne znam, morate moju majku pitati. Ja mislim da stvarno, što meni majka uvijek kaže, nikad nije imala problema sa mnom. Bila sam ja znam, dobro dijete, đak, iskreno nisam nikad volila puno učiti. Ali sam super prolazila u školi, uvijek kroz osnovnu, naravno peticom sam prođe, kroz srednju, uvijek je bila dobra četvrtica, ali nikad ja nisam previše voljela učiti, ali stvarno bila sam uzorna uvijek i dosta sam izostajala iz škole radi glazbe, ali nekako su me stvarno i profesori i nastavnici baš su me podržavali uvijek. Naravno, ta podrška je u suštini onako da kažemo i ključna, pa eto kad smo već kod nje, koja je možda tako kroz tu tvoju muzičku karijeru, ali ne samo kroz muzičku karijeru, već i kroz život bio najveća podrška? Pa definitivno moji roditelji, obitelj, sestra, brat, pogotovo tata, mislim to ste sigurno već upratili. Da, svakako da. Tata je stari glazbenik, tako da on je stvarno uvijek nas podupirao i davao sve što je mogao i kad je vidio stvarno, nikad nije bio taj koji je forsirao, nego puštao nas i stvarno kad je vidio mene pogotovo da to toliko volim, baš sve bi davao da me podrži u tome i stvarno on definitivno.
Da, i upravo tako, znači, baš kao što ste sada rekla, podrška u suštini jeste neki ključ, jer da nije te podrške koja dolaze od strane porodice, dosta stvari u životu bi bile drugačije. Pa evo, kako ulaziš u taj svijet muzike? Šta te je to navelo? Rekla si, naravno, tata je bio veliki utjecaj i velika podrška, ali šta tebe navodi da zavoliš muziku i da uđeš u taj svijet? Pa znate šta, ne znam, meni je glazba stvarno život postala. Nekako teško je to, nije toliko lako kako izgleda, mislim to sigurno već ste upoznati s time, ali je nekako taj osjećaj dok ti pjevaš, dok ti izvodiš pred tolikim ljudima i te emocije, to te drži. Nekad je stvarno, kako sam je rekla, teško, ali to me uvijek guralo naprijed i radi toga se isplati i tako sam ja nekako u stvari zavoljala tu glazbu, jer stvarno kad ti osjetiš da ti na ljude svojim izvedbama prineseš toliko emociju i da ljude čak i možda uspiješ promijeniti na neki način, ne znam, evo ja sam i u duhovnoj glazbi i stvarno toliko ljudi se meni javljalo da sam, ne znam, da sam im promijenila život, da su se okrenuli Bogu, i to te gura, to te vuče da nastaviš dalje, da nekako vidiš da ideš pravim putem, da je ta glazba nešto što ti trebaš raditi, tako da ne znam. Meni to stvarno daje snagu. U stvari ljudi koji mi uzvraćaju. Da, ta energija povratna. A tu kod muzike smo nama je gošća bila Zorana Pavić, ne znam da li znaš ko je. Bila je 90-ih onako u toj grupi dance muzičara. Da. Sad ćete mi ponoviti, nisam dobro čula. Aha, kažem, bila nam je gošća Zorana Pavić, ne znam da li znaš ko je. Bila je 90-ih. Mislim da znam. Da. I ona je rekla kad se rodila da je ona zaplakala u nekom taktu. Jesi li ti zaplakala u taktu kad si se rodila? Je li odatle kreće muzika? Da, šta, tako je. Ne znam, sve je to nekako u nama i ja stvarno tu glazbu nekako doživljavam preposebno i ja uvijek volim reći, meni nije pjevač samo stati i otpjevat, eto tako, nego je to jedna priča. Pjesma mora biti priča, pjevač mora biti taj koji će prenijeti na ljude tu pjesmu i to je stvarno nešto posebno što čovjek ima u sebi i ne znam, to samo treba dijeliti dalje. Naravno, to je jedan sjajan osjećaj, posebno uz to što dobijaš takvu povratnu informaciju. Apsolutno, a s kojom muzikom si krenula? Koji je žanr bio? S kojim žanrom si krenula? Pa evo, kao što sam rekla, nekako djetinjstva ja sam stvarno pri crkvi i mogu čak reći, mogu reći to tako, hajde, kroz duhovnu glazbu je nekako to započelo i kako je tata stari glazbenik, stari rocker. Onda smo on, sestra i ja osnovali kao neki svoj mali bend je bio i uz njega smo krenuli malo taj rock, pop i tako te neke pjesme. Pa eto, mogu reći onda da su to ti neki žanrovi stvari, rock, pop i eto, naravno, tu je pored svega toga duhovna glazba. A ti si u svijetu mode, koliko sam ja upratio, tako po Instagramu, ti dizajniraš, jesam ja to dobro sve pohvatala? Tako je. Pa odakle je to? Sve. Znači, sve na visokom nivou. Znači, svuda stižeš. Pa nekako eto, kad pjevam, moram naravno dobro izgledat, pa sam ja to nekako sve spojila vjetno. Sam svoj majstor, u svakom moj hobi. Ja stvarno nisam profesionalac, završila sam tečajeve i to, i eto nekako i to je moja druga ljubav pored glazbe. Stvarno nešto čime sam osjetila da bi se mogla uz glazbu baviti, što mi ne smeta ni pjevanje ovome, ni ovo pjevanju. I eto tako sam ja nekako stvar shvatila da imam nekog šlifa za to, majka je isto šnajderica i tako da je ona me poučavala tome. I eto, to nekako se spojilo jedno s drugo, ali evo imam neke planove i s tim, da nešto još možda malo više pokrenem, pa evo vidjet ćemo. Pa dobro, to ide jedno s drugo. To nosi svoj posao. Da, baš kao što si sada rekla, dakle imaš i to da kažemo i dizajniranje i sve ostalo, pa koje su to još bile neke stvari kojima si se bavila u doba svoga djetinjstva? Pa, šta da vam kažem, pa ne znam, evo, stvarno glazba je bila tu nekako najveći dio mog djetinjstva, išla sam na mažoretkinje, tak sam i to iskušala. I ne znam iskreno, eto, u školu stvarno, nekako mi je glazba najviše vremena, ajmo reći, oduzmala. Tako da ni nisam imala puno vremena sad ja još nešto veliko pored toga raditi. Eto, osim škole i glazbe i eto, što kažem, išla sam na te mažoretkinje, ne znam, imamo klape u Međugorju tu, tako da sam i članica klape i tako, stvarno na silu tih nekih akcija i ne znam, i Frama je bila i tako da sam baš eto.
Da. Da, i kad smo već kod te muzike, znači pored oca ti također kao jednu svoju veliku podršku imaš i sestru, je li tako, sa kojom zajedno, znači muzicirate da kažemo, pa eto kako se desilo to baš da se, je li vas to na neki način još više izbližilo? Kakav je sada vaš odnos što se muzike i što se inače dakle tiče? Definitivno. Mislim, znamo se mi posvađat, baš radi glazbe, tako da izbližila nas je i osnažila nas je, ja mogu reći. Stvarno smo dosta toga zajedno prošli. Ne znam, i taj super talent kad je bio, gdje smo likovnom glazbom, ne znam, stvarno nam je nekako uvijek bila podrška. I ona nekako kaže, meni je glazba život, dok je njoj to nekako uvijek bio više hobi nego što je ona baš to živjela. I onda je ona meni stvarno bila ogromna podrška, uvijek mi je govorila neka tebe, ja ću tebe gurat naprijed, onako sa zada, ti idi i stvarno ogromna mi je podrška bila, uvijek smo jedna drugu nekako nadopunjavale i eto, ne znam, stvarno, baš nas je to izbližilo i baš sam sretna nekako, opet je drugačije kad imaš nekoga svog u sebe da možeš sve to prolaziti, ko te razumije kao prvo. Naravno, prelijepo je što upravo muzika ta koja vas je zapravo spojila, a to je tvoj život i naravno porodica, da. I tata i sestra ste u muzici. Trio, da. Dream Team. A sjećaš li se prvog nekog tvog pojavljivanja? Mislim, kad si stupila sa muzikom, neki nastup, nešto, ne mora biti TV, znači prvo nešto, pa ćemo onda TV. Joj, sjećam se, Zornice u Međugorju, Bože, kako sam se ja tada obrukala. Znači, bila se Zornica, pa ja sam bila osnovna škola, ne znam, sad je bila sam u Frami, bila glazbena sekcija Frame i oni su meni dali solo. I ništa, bile su te Zornice, misa naravno jutarnja, sva bila prepala, kako će to proći. Mislim, misa je hajde, oni meni svi govore šta je to, pola te ljudi neće ni čuti. Još je kako je bila rana zora. Ja sam se sva pripala, sjećam se, toliko sam se tresla. I stvarno nije baš dobro bilo. Ali to su neki ti početci, kako sam, ja sam nekako predstavljala. I stvarno mi je taj nastup, hajmo reći, mislim, to je bila misa, ostao u sjećanju kao nedobar, znači nije sve uvijek kako treba, ali je to nekako, ne znam, eto, izgradila sam se dosta kroz te crkvene nastupe, jer mogu reći da su oni u stvari bili među prvima, eto, kroz te zborove i sve, onda poslije kako sam krenula, i sama pomalo, eto, i bili su nastupi na televiziji i onda je to već sve postalo. A koji je prvi TV nastup? Jel se sjećaš toga? Jel bilo treme tu? Silna trema, ne znam, bio je super talent, ja sad ne znam jesam li ja, bila sam prije opet, ne znam, bila sam na Bonofestu u Vukovaru, opet sa duhovnom glazbom, to je, mislim da je HRT snimao i stvarno, to je nešto posebno i drugačije. Dosta stresa, dosta treme, ali opet kažem, preposebno. I nije taj nastup bio nedobar. Nije. Već je to poslije bilo sve. Da, ozbiljnije. Da, evo, krenuli smo dakle sa tim TV nastupima i sada već polako dakle dolazimo do The Voice-a, znači koji je tebi otvorio mnoge puteve, naravno tu je i talent na kom si nastupala sa sestrom, ali evo znači kako dolaziš na ideju da se prijaviš za The Voice? Ja sam stvarno od uvijek htjela, nekako uvijek sam razmišljala, nije me dosta ljudi kad čuje sestra Ramljak, sestra i ja, duhovna glazba. I to je to. I svi misle da je to. I onda sam razmišljala, baš voljela bi da ljudi čuju da ja ne pjevam samo to, nego da sam i u pop glazbi i svjetovnoj glazbi. I eto tako, ne znam kako sam naišla, ja na televiziji budu one prijave i rekoh zašto ne. I eto, tako sam se ja totalno spontano prijavila, malo sam sa svojima razgovarala, naravno se opet bila ogromna podrška i eto, tako sam se ja prijavila, znači potpuno spontano, pa što bude da bude. Pa bilo je. I bilo je. Da, i tu ti je, dakle, mentorica bila Vana, ako se ne varam, tako. Evo, ajde, kakav je to utisak, pošto mi kao posmatrači, kao neko ko vjerno prati The Voice, prosto znamo kakav je osjećaj gledati i možemo makar približno da vidimo kakav je taj vaš osjećaj tamo na sceni, a kakav je bio tvoj odnos sa žirijem i sa Vanom, eto konkretno kao mentoricom?
ne znam, ja stvarno nemam ništa loše za reći. Koliko je to sve bilo posebno. Ja sam odmah, čim sam čula ko je u žiriju, nekako odmah sam sebi rekla Vana. Ako mi se naravno okrene, stvarno sam htjela nju i eto, dobila sam je. I ne znam, to je toliko pozitivna žena, toliko jednostavna žena i svi su oni nekako u stvari bili takvi. Što ja u jednu ruku možeš reći da nisam očekivala, jer ne znaš, uvijek ti nekako to su kao neki poznati ljudi, način, izgrađeni. Ali stvarno, utisak je bio toliko lijep, ne znam, ona se toliko davala za nas i svi ostali u žiriju. I stvarno prelijepo iskustvo koje je mene toliko izgradilo, ne znam, stvarno, baš sve najljepše. Kakva je bila organizacija svega? Kako ti se čini? Savršena, odlična. Stvarno su se prema nama ponašali onako dostojno i mislim, ne znam, kažem, bilo je to dosta stresno. Svi lete na sve strane, ali stvarno super, eto, nemam što drugo reći. Odlično, znači vučeš odlično iskustvo, zaista veliko iskustvo u stvari jeste. Da gleda toliko ljudi, tako da stvarno super si. Stvarno i izved da kažem opet, toliko si dobro to radila sve da je stvarno to bilo, ne znam, fascinantno, zaista. Hvala. Zaista jeste. I znači imala si bezbroj nastupa kao takvih. Eto, mogu da kažem, jedan od omiljenih koga sam se baš jučer prisjetila jeste kada si izvodila Nokturno od Olivera Dragojevića, ako se ne varam. Zaista predivan nastup i onako veličanstven, inače jedan od mojih omiljenih pjevača. Imaš li ti neki omiljeni nastup? Koji je tvoj omiljeni nastup? Dakle, da li za zadovoljstvo vezano ili za nešto drugo, dakle neko drugo pojavljivanje, u suštini koju pjesmu onako sa radošću uvijek voliš da izvedeš? Ne znam, evo, hajde, već kad smo kod Vojsa, te audicije Vojsa su meni bile preposebne. I stvarno ta pjesma, isto Oliverova, je nekako mene, baš me prati kroz život, jer je ona u stvari u jednu ruku i duhovna i svjetovna pjesma i taj mi je nastup, stvarno te audicije Vojsa su mi preposebne i ne znam, možda čak i najdraži moj nastup. Mada po meni opet nije bio savršen kakav je trebao biti, ali dobro. Ne znam, iskreno treba mi vremena sad da se prisjetim, ali stvarno bilo jako puno posebnih nastupa u mom životu. Ne znam, nekako meni je svaki nastup drugačiji. Svaki mi je poseban i svaki doživim na neki drugi način i sa nekim drugim osjećajima i drugim ljudima, tako da ne znam nekako. Ne mogu izdvojiti u stvari. Nema sada mi je neki nastup ne bio, želim ga zaboraviti, neki mi je bio preposeban, mislim ima ih. Ali to ne znam, mogu reći ta audicija Vojsa da mi je stvarno bila preposebna, ali evo, svaki nastup je stvarno za mene. Magija. Da. Sve ima svoje. Da. A evo, još da te pitam, sada mi je to pitanje palo na pamet kako si pričala o iskustvu sa žirijem i ostalim. Je li ima nešto što ti onako posebno ostalo zapamćeno, ne znam, neko iskustvo, neka anegdota ili nešto sa The Voice, na primjer? Sa The Voice. Pa, iskreno, ne znam, sad bi ga vratila radi tog cijelokupnog našeg druženja. Koliko je se naš tim povezao. To nikad neću zaboraviti. Mi smo toliko... Mene na početku iskreno bilo strah. Ne znam, u timu si sa silu ljudi koji se u stvari natječu jedno protiv drugog. Znači, tako je. I uvijek sam nekako zamišljala, Bože, ću se ja slagati uopće s kim, kako ćemo se mi gledati, ćemo biti jedno drugome preko, kada ćemo se družiti. Da. Toliko je to sve bilo posebno. Ja prva nisam nikoga gledala kao svog protivnika. Nekako smo tako se zbližili jedno drugoga gurali i stvarno mi je to nekako ostalo posebno, ne znam. A pored toga, ne znam, evo naša Vana koja stvarno imala sam nekih stvarno posebnih trenutaka s njom. Bilo je dosta teško. Ne znam, pogotovo na kraju kad smo ostali Filip i ja i stvarno, ne znam, znam da je bio jedan trenutak gdje sam ja došlo mi je da odustanem. Eto, toliko sam ja više bila slomljena od probe po cijeli dan. Biranje pjesme na brzinu, ne znaš koju ćeš pjesmu odabrati. I znam baš u jednom trenutku da na probi, ne znam, ja sam se rasplakala više, pa ona mi došla, zagrla me, ne znam, stvarno je bila nekako,
ko druga majka. Eto, u tom trenutku nisam imala uz sebe, ona je bila. Pa eto, nekako mogu navesti stvarno to naše druženje i tu našu povezanost koju smo stekli, to mi je stvarno ostalo, ne znam, preposebno i to neću nikad zaboraviti. A koliko si naučila od Vane? Šta je ono najvažnije, pored muzike, gdje si naučila još nešto osim toga? Jer ona je zaista profesionalac, mislim, svi su oni, i to je suvišno pričati. Cijeniti sebe i ne biti previše samokritična, jer sam bila i jesam i sad se borim s time. I nekako je stvarno u meni to prepoznala što te moje osjećaje u kojima mi je i ona sama govorila i nekako, ne znam, to je stvarno prenijela koliko u stvari je bit, što sam i malo prije rekla, pjesmu ispričat ljudima, ne samo stati i otpjevat. I stvarno, pored tog pjevanja koje ne trebamo ni spominjati, stvarno me tome naučila. Baš ući u pjesmu i prenijeti je na ljude, da ljudi nešto osjete dok ja pjevam. Tako da, ne znam, eto, tako ima tih nekih par stvari koje mi je stvarno prenijela i koje se trudim. Tih nekih životnih lekcija je sigurno bilo. Tako je. Pored pjevanja stvarno bila nam je tu tolika podrška. Ma ne savjevanje, eto, šta god i oko savjeta, ne znam, što se tiče odjeće i sve nam je, baš je bila tu za nas. Baš kod druga majka, eto. Naravno, znači dala se u zadatak, pošto ih ima dola ako možda ishvate to, ali bitno je zaista da se daju u zadatak, jer vi ste tu, vi nasljeđujete njih. Niko nije vječan, tako da dolazi stalno neko novi. A planiraš da radiš nešto, da snimaš? Pa, što se tiče neke autorske pjesme, znate šta, to, ne znam, ja to nekako gledam kao. Ne bi voljela snimiti pjesmu koja meni neće biti nešto drugačije. Ne bi voljela snimiti pjesmu, eto samo tako da ja imam pjesmu, nego bi stvarno voljela nešto i čekam nešto posebno. Tako da nekako ne bi s tim voljela žuriti, a evo ne znam, nedavno sam uradila, često radim kavere, često. Da, vidjeli smo to. Tako da evo nedavno sam snimala jedan kaver, pa evo to bi trebalo, nadam se, ubrzo izaći. Ali što se tiče autorske pjesme, stvarno kažem, ne bi voljela žuriti, jer kad bi radila nešto, stvarno bi radila nešto da bude preposebno i da to ostane među ljudima, da ne bude samo par mjeseci da nestane. Tako da evo, ne bi s tim još žurila, pa evo vidit ćemo kako će sve ići. Kad si kod kavera, moram da pomenem, radila si Hello od Adele, jel tako? To sam sad dala i ono je bilo odlično. Tako da, na playlisti si na YouTube. Hvala, baš mi je drago. Eto, tu je Gabriel iz Mostara, iz Moskva. Da. Poznao. Nakon Vojsa mi se javio i eto upitao me jel bi voljela surađivati s njim i stvarno smo se super onako uklopili, on mene razumije šta želim, tako da s njim sam radila evo sad idući cover koji bi trebao izaći, tako da evo jedva čekam. Hello, it's me. I was wondering if after all this easy like to me to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I'm done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you
dakle, gledali smo na YouTube-u, prosto kada ukucamo tvoje ime, iskoči bezbroj tih kavera koji su zaista fantastični. Pa sam htjela da te pitam, jesi ikada razmišljala o nekom instrumentalnom kaveru? Primijetila sam tih par onako koji su se našli na YouTube-u, ali šta je onako, ja znam da je tvoj, ajmo reći passion, da se izrazimo tako, pjevanje, ali šta je sa tim instrumentom? Hoćemo li ga zanemariti ili... Pa evo, prošle godine za Božić sam dobila od roditelja violončela. Violončelo, da. To mi je stvarno bila životna želja. Ja sam od malena sanjala kako ću ja to svirati. I eto, oni su mi taj san ostvarili prošli Božić. I sa dečkom sam svirala, snimala jedan instrumentalni kaver. A evo, baš nedavno sam sjela, kako je bilo na ovo vrijeme Voice, stvarno nisam stizala toliko. Tako da sad sam se malo zadala u to, pa razmišljam i želim, imam već jednu pjesmu koju vježbam na violončelu, tako da nadam se da ću i to uspjeti snimiti, da evo, samo mi treba još malo vremena. Da, ali ovo je zaista fantastično na YouTube-u, zaista sjajno. Hvala. I tako, jel imaš možda želju za nekom saradnjom, za nekim kolaboriranjem sa nekim od današnjih, nebitno zvijezda ili neko od tvojih prijatelja, nevažno? Pa... Vana, opet ću reći Vana je ta s kojom bi ja stvarno voljela jednog dana nešto uraditi, pa sad vidjet ćemo. Evo, ne znam, stvarno ima dosta prekvalitetnih izvođača i dosta sam ih i na Voice upoznala s kojima sam se onako sklopila i s kojima bi se mogla, na primjer, sklopiti u pjesmi i povezati. Tako da ne znam, stvarno ima njih dosta. Ali moj problem, hajmo reći pod navodnike, što ja ništa vele ne planiram. Nekako do sad stvarno, ja sam sve puštala da ide onako lagano i Bog mi sve nekako stavi na put polako šta treba i kako treba da ide. Tako i ja, nekako nigdje se ne guram, nikoga ne zivkam previše, nego onako polako. I sad stvarno kažem, Vana je ta s kojom bi ja voljela jednog dana nešto uraditi, jer sam shvatila koliko se nas dio osjetimo i razumijemo u tom nekom stilu. Tako da evo, možda ona... A čuješ se s nekim muškim vokalom, neki duet onako? Joj, meni majka moja uvijek spominje, kako se on zove, Šoše, Adi, jel Adi? Da, Adi, da. Neka mi uvijek spominje, na primjer, kako bi se s njim dobro sklopila, pa i ja se slažem, jer i stvarno ima dosta snažan glas. Da, mnogo dobar. Ne znam, on mi je prvi pao na pamet, možda čak i s njim. Da, ali mislim da upravo ne treba žuriti, baš kao što si rekla, to će se sigurno sve samo posložiti i doći će na svoje, da. A što se tiče autora, s kim bih željela neku saradnju da ostvariš? Ima ih toliko na našim prostorima. Da li ima neko s kim bi stvarno onako voljela da sarađuješ? Pa evo, naš Goran Kovačić, koji nam je bio u timu tokom Voice-a, taj čovjek pomogao je i Petru i meni kad smo snimali ovaj cover instrumentalni. I kada bi birala jednog dana ko bi mi pomogao, sigurno bi odabrala njega. Sad je stvarno dosta ljudi, evo kažem, nisam toliko o tome ni razmišljala, ni planirala, pa evo, ne znam, možda i ne bi znala reći, ali on je stvarno taj opet koji me je razumio i koji je s nama stvarno tokom cijelog Voice radio, toliko je profesionalan čovjek i što se tiče aranžmana, ona ima svoj studio također, tako da evo, ne znam, on mi je stvarno super. Odlično. Tako da sigurno bi radila nešto kvalitetno, tako da čekam. Sad ne znam, što se tiče pisanja pjesme, možda ću joj i ja napisati. A jesi probala da pišeš? Nikad iskreno nisam to previše pokušavala, ali onako u zadnje vrijeme o tome razmišljam. Zašto ne bi samu sebe valjda najbolje poznajem, pa možda bi sama sebi to najbolje odradila, pa vidjet ćemo. Sigurno, možda se i rodi neka ideja ili... A što misliš, kako bi se našla ti u tome? Pa iskreno ne znam, pokušala bi, pa evo vidjet ćemo, javim vam ako nešto uspije. To ćemo sigurno, ćemo biti obavješteni. Znate šta, ja sam stvarno, ne znam, eto, malo sam možda komplicirana što se tiče toga stvarno i onda ja meni dosta puta nikad ništa nije dovoljno dobro i baš upravo iz tog razloga razmišljam, možda bi stvarno sama sebi mogla pronaći, eto tako, te neke lage možda koje su mi dovoljno dobre ili nemam pojma, stil koji meni odgovara. Ne znam, dosta puta se meni neki ljudi jave s nekim pjesmama ili prijedlozima, pa da ja to poslušam, pa ako mi se sviđa da snimim. Ali evo, ne znam, možda ne trebam biti toliko prekritična, ali evo.
Nema veze, to je uvijek onako ta neka samokritika, najbolja kritika, može sebi najbolje možeš da pomoći. Taj prelijepi cover koji si uradila sa instrumentalom, uradila sa svojim dečkom, pa je li se i ljubav rodila iz muzike ili iz nečega? Pa znate što, ja sam uvijek sebi govorila, ja ne mogu pored sebi zamisliti momka koji mene neće razumjeti u glazbi. Da. Koji neće biti u glazbi barem donekle i eto, takav je došao. Da, znači... Poznali smo se, eto, spletom okolnosti, ja sam pjevala na jednom vjenčanju, i eto tu me je vidio, tako da hajmo mogu reći opet, eto možda sam mu se i svidjela kroz to pjevanje. I stvarno, i to mi je ogromna podrška jer razumije me i podržava me i što se tiče tokom Voice-a, stvarno je bio mi ogromna podrška, postao je radi mene izgubio jer je išao sa mnom u Zagreb, tako da ne moram ništa drugo reći. Bilo je posljedica. Stvarno i glazba nas je još više povezala opet koji sa sestrom. Znači to kad imaš osobu u sebe koja te razumije i koja ti, hajmo reći, ne brani. Jer je u tome i eto. Da, definitivno, eto, morali smo njega prosto da spomenemo jer sam ja primijetila koliko ste u stvari vas dvoje i povezani putem te muzike, pa sam eto prosto htjela da provučemo i njega kad smo već cijelu porodicu istakli. Neka se. I ja ga volim spomenuti jer stvarno, baš mi je ogromna. Sigurno se vidi da je veliki dio tebe. Pa to su ljudi koji zaslužuju da se pomenu, jer neko ko je podrška i neko ko je tu, to je ono. Reci mi, ovako, kod nas ima toliko velikih hala, evo imamo arenu, ne znam, Beograd, Zagreb, imamo Zetru, Sarajevo, tako da vidiš sebe jednog dana u tim prostorima? Za nekih 10-15 godina. Ako Bog da, ne znam, imala sam priliku nastupiti u Lisinskom, u Zagrebu i meni je to već bio doživljaj. Tako da stvarno se nadam jednog dana da ću i to uspjeti, pa makar kao nečija gošća na koncertu. Mi se nadamo da ćemo imati priliku da te gledamo. Da. A reci mi ovako od nekih muzičara, pop naših i tako dalje. Kad smo kod tih saradnji, sad kako si ti pričao, meni to prolazi kroz glavu, pošto ja slušam muziku od kad sam bio u stomaku, i sad sklapam neku kombinaciju. Da li bi mogla možda da sarađuješ sa Eminom Jahović, na primjer? Šta misliš kako bi ti ona legla? Ona je taj neki lagani fazon. Da. Zašto ne? Mislim, ja sam stvarno otvorena za puno toga, tako da samo što meni pričat o tome, ja to gledam kao jedan ogromni level. Mislim, svako se nada doći do toga je sad. Naravno. To je meni san. Razmišljati, surađivati s takvim osobama, tako da zašto ne? Ja sam stvarno otvorena uvijek bila za sve i pogotovo za te suradnje, a pogotovo s njom. Naravno, to je. I vokal i koliko ona zapravo te tekstove mnogo dobro radi i kompletan umjetnik u stvari. Što je u stvari najbitnije, ne znam, eto, i kad je autorska pjesma u pitanju, i meni će jednog dana značiti u stvari najviše tekst koji pjevam. Tako da stvarno, jer to su snažne stvari. Apsolutno. Tekst pjesme kada je snažan, onda ti ništa drugo u stvari. Kad je pravi. Da, i ona je zaista,
tim svojim radom i pokazala koliko u stvari osjeti sve ono što napiše i koliko je to zapravo dio nje. Naravno, pa da sebe. I to jeste zapravo cilj svakog umjetnika i muzičara. Ja moram da kažem, ona se ne hvali, ali moja koleginica isto sa dečkom svira i pjeva. Ja to moram da kažem, njih dvoje su odlični i baš su bili, ja sam radio jednu emisiju na radiju, pored ove, i bili su moji gosti i pred krajem emisije su tako divno iskreno svirali su Doris Dragović, ne znam šta, tako da sam ja uživao iskreno. Morate mi poslati ako ima kakav video, ja moram poslati. Možemo mi surađivati, zašto ne? Što da ne? Pa, znaš kako, dođi u Trebinje, nisi daleko, stvarno. Dođi na kafu pa... Postavimo puno, neki možemo auto postaviti. Može. Imamo još pola godine. Da. Tako da, odlično je. Šta još imaš reći povodom muzike? Pa evo, ne znam što da vam kažem. Baš mi je nešto lijepo pričat s vama, evo mogla bi pet sati. Nama je mnogo prijatno. Drago nam je da smo se ovako sporazumjeli na neki način. Eto, u suštini, ne znam, da li si ikada razmišljala možda o tome dolasku u Trebinje, baš kao što kaže David, tu si, blizu si. Jesi bila? Zašto ne? Ja sam stvarno sam puno mjesta obišla, pogotovo i sa sestrom, nedavno smo se vozila na jedno vjenčanje, kako nas dvije pjevamo i na vjenčanjima u crkvi. I baš smo onako pričale, Bože, koliko smo mi mjesta obišli pjevajući, tako da stvarno, zašto ne? Za sve sam, eto. Evo i mi smo... Da me organizirate tamo, nešto organizirat ćemo zajedno i ja dolazim. Da, obavezno, trebali bismo. Treba se nešto organizirati. Reci mi, u kom pravcu se vidiš dalje? Od sada? Je li samo muzika ili... Da, u tom smislu, je li imaš neku širu percepciju i sa tom modom i sa muzikom ili se samo vidiš u muzici? Pa vidim se oba dvoje, ali opet kažem nekako, ja sam osoba koja previše ne voli planirat i nisam nikad bila zaluđena da ja sad budem neka svjetska zvijezda, mislim svejedno je to preteško, ali uistinu bi voljela pored glazbe, ne znam, i te mode i posla, karijere, izgraditi obitelj i biti žena i majka i glazbenica i dizajner. Stvarno nekako dajem svemu tome prostora i ne bi voljela biti samo zaluđena karijerom. Tako da vidim se nekako, ne znam, za nekih 10 godina kao izgrađena pjevačica sa jednom lijepom karijerom, skromnom, ništa preogromno. I nadam se i nekoj modnoj karijeri, stvarno što se tiče toga voljela bi još uspjeti, a naravno i kao ako Bog da udata žena. Tako da stvarno sve bi voljela uključiti nekako, ne bi ništa izostavljala od toga. A nemoj da budeš skromna, to sa skromnom karijerom, nema razloga. To je već sada prešlo taj nivo, tako da... Da, to je stvarno, pa znaš šta, ajde da te očekujemo za 10 godina barem sa 3 albuma. To ćeš reći 3 djece. Ajde, pa 3 i 3 djece. Može li tako? Pa da onda kao, znaš, onda snimamo za 10 godina, no kako je to bilo prije 10? Eto, ja ću dati sve od tebe da to uspijem, pa se nadam. Pa se čujemo. Pa čujemo se za 10 godina. Tako, stvarno ti želim karijeru jer zaslužuješ je definitivno. A već si na dobrom putu da izgradiš jednu vrhunsku karijeru. Da, vokalnog soliste je u tom svom nekom domenu, a zaista je visok što se tiče. Ako Bog da jedan dan da nas oblačiš. Nadam se. Znači sve si uklopila nekako, baš je prijatno što si rekla i s tobom razgovarati, ovako si skroz... Topla je neka atmosfera. Da. Ali tu smo po godinama, ne znam, tebi je 20, je li tako? Ako smijem pitat. Smiješ, mi smo treće. Eto, ja sam 98. A eto. To nije, tu smo. Tu ti ga je to. Se razumijem ovako. To ti je ta 21. vijek, djeca. Da idemo prema. Razumijemo se. I hvala ti puno što si pristala da budeš gost ove naše emisije male. Žao nam je što smo priveli kraju, jer voljeli bismo zaista dugo da razgovaramo. I meni isto. Sigurno sam da će biti prilike. Neće ostati na ovome. Ne, nikako. I mi se nadamo da ćeš da nas posjetiš. Da. Pijemo kafu od platanima. Sad je tvoj red da nas zoveš. Može, govorit ćemo. I hvala vam puno, stvarno, baš vam se želim zahvaliti na pozivu.
i uživala sam i ja te dočekam da se družimo opet. Naravno, također. Hvala i tebi. Još jednom sve najbolje ti želimo, pa kad bude neki novi, kad izađe taj cover šalj. Biće prilike da se željamo. Može, najbolje Ivama od srca. Također, hvala ti puno, vidimo se. Hvala vama. Ćao. Ćao. Ti me vodi preko voda, putem drevne kule tvoje, jer sam u njoj odpočela. Ako ne misli moje, ja ću kucat na to drvo što kroz prostor grane širi. Na to drvo prvo, kojem korijen vječno živi.